I... Alex! Hello! Show them your speed in a bottle, actually can. Yeah, so fucking fast. Nice. Bozo mechanic. That's it. Jel te peče guza? Šimun Juras. Boys, are you getting hot? Ovo snijemo na hrvatskom ili na engleskom? Pa, pola. Pola, znači slobodno i na hrvatskom malo pričam. Slobodno, da. Ide Balkane. Ide Balkanjez. Di ste? Hello guys. Second time here, stopped here on the way to Portugal. Nice. Let's go. Yeah. Should I drive? No. Bufalina. Pistachio. Oh jebano. Crispy. Bruh. Kako smrdiš? Ma. Tralalero, Fucking pasta italiana, grana padano, Šimunne. Idu pripreme, nemamo vremena biti pravi youtuberi, točnije nemamo volje biti pravi youtuberi, pit je postavljen. Novi volan, imam ošće kod da je tuđi bicikl. Sick. Forehead is on show. Gužba u 16 Opet smo zaboravili biti profesionalni youtuberi, ali da, ona staza je uska i jako mekana. Zašto ne bi tu bili jedan ovak? Evo, ide stup na sred traila još jedan. Burger! Subota! Subota, jučer je bilo prekaotično da bi youtubirao, ono, kada je to palo u 7. plan. Danas ću probati malo više. Da, imao sam puno mehaničkih jučer, čudnih nekih, palio kočnice na skijalištu na putu do staze. Tako da je bilo 3, pola 4 zapravo već, ja sam odradio jedan ran. I da, na kraju sam uspio 4, ali 2 sa ispravnim bajkom i bez ljučanjenja. Ovo je lomer koji vodi do staze, malo zagrijavanje. I to je to. Oh. Sorry, I have everything. A stać. Neće. Ide odmah, čep. Ne mogu se ukopčat. U rupu. Dobro, ovo Šimunnu highline. Okej.
ali vidiš, ovdje tu, oko kamena, Lijevo od kamena. desno, vidiš kako te ovo uzme, onda ne možeš. Desno od kamena, tu preko korenja i tam se gore dižeš ne kroz rupu nego lijevo. Znači skroz do pola i ostaneš visoko i možeš gepat onu rupicu. Vidiš kako se odvuče dolje, a to nije dobro. A to ide lijevo od ovog kamena. Desno od ovog kamena, preko korenja, lagano prema gore i ostani na highline do tamo, a? Gepar preko korenja. Pa ne čak, ono malo otpustiš onak. Vidiš, nema šanse da odeš lijevo od kamena i ostaneš gore jer te ovaj korijen uzme. Ja sam tamo opal, ja sam išao tu lijevo skroz prvi dan i onda sam otišao gore kod ti, ali s lijeve strane kamena i onda me tamo onaj kamen uzeo, nisam mogao ostati tako visoko. Jer ti je ova rupa iza, da nema kužiš. ovog kamena. Moraš izbjeći ovu tu rupu, kužiš, iza korijenja. Mislim izbjeći, ne otići u highline u nju jer te bude ona uzela, moraš otići u highline preko korijena na mainline. Viš, svi idu dolje, nije to dobro. Da, desno od kamena, korijen gore. Ajmo probat. Opa! Vozi, vozi, vozi. Aj, vozi. Idemo probat highline. Točnije inside. Ajde prođi ovaj. A ide još, ide neki brzi. I skoro umro brzi. Da, vozi. Više neće padat lanac. Shout out Žvegla. The fastest guy on the track today. Comments. Not me. Comments. A mislim radi kako ćeš za. Yeah, I know I'm fast. Yeah.
Aj vozi. I nemoj staviti prije highline-a. Ma daj da uđemo sa dobrim speedom u njega. Sorry for messing up the angle. Probate ovo moje što ja radim. Ne. Nema šanse, ova linija moja je dobra, samo nisam imao doći brzine da se ono isfokusiram. Aj vozi. Pa diću. Postoje ovi. Aj. Aj, prati ovoga. Aj. Yo. Oh! Šimunn! Fuck! Oh, bro! Fucking hell. Yo, Alex. How are you doing? Sad je non stop trening uskoro, zapravo ne uskoro nego ovaj rani. Malo probam pušat jače. Ima još top trening nakon toga. I unutra smo, što je dobro. Da, vidjet ćemo. Speed je dobar, greške radim neke, ali mislim da će biti okej. I can go? Yes, you can go. Rider! Prošli dan sam probao full ride, ali opet ljude da ništa. Prvi pravi full ride idu kvale. Sad smo u top treningu. Mislim, sad smo u lomeru, ali idemo prema top treningu. Isus ti mater, da. Okej. Yeah. Zadnji trening prije kvala.
I got that so good. Bro. It's gone. It's gone. Oscar, quase não falo. Stalno zaboravljamo da smo youtuberi. Alex, give us your feedback from Qualis. Chain decided that it didn't want to chain. So No, Clutch decided. Oh no, yeah. So the clutch didn't clutch, and then the chain decided that it wanted to become a bird and was flapping around. But yeah, temp, so it's good. But I will do. Good result, good result. Ajmo sad nazad na hrvatski, Lukas, hvale. OTB. Da čujemo šefa. Krenuo dobro, završio. Sam malo uprovalio. Koliko je vrijeme bilo? 6:50, tak nešto. Dobro je. Oko 6 minuta. Danas. Pa danas... Danas 6. pozicija. Vidit ćemo. Yo.
Evo, dobili ste neki feedback s kvala, iz pita. Sad idemo prema prvom treningu prije finala. Imao sam 0 confidence za ovu stazu, ali na kraju je ispalo dobro. I to sa puno grešaka, pošto ciljam top 30. Mislim da je 33. mjesto sa tim predosjećajem dosta dobro ispalo. Ništa, danas idemo probat naći linije na raznesenoj stazi i nadat se najboljem. Lukas ima OTB na kraju rana, tako da on će probat spojiti ran danas bez nekog pritiska, prvi u ovaj europski kup i prva utrka van Hrvatske u Slovenije, tako da experience. What? Full over approach. Let's do full over. Da, bike sluša, nije bilo nikako mehanički, što je super. I to je većinom to. Ovo je malo lomer prije staza koji jučer. Se zagrijemo malo da potresemo ruke. Druga opcija je jebeni ski slope koji kuri kočnice, ona nije baš idealno, tako da nema baš nekog dobrog puta do staze. Ali eto, šta je tu je? Kako ga youtubiramo, stari? Ili ide pričanje u kameru, ono malo mi je. Nisam još toliko youtuber da se snimam. Baš ovako facu, ono, to mi je malo previše. Ali ono, ko zna, ako mi neko plati možda i hoću jednog dana. Yeah, I'll just take a cruiser. Yeah. Yeah, that line is sick. Fucking. Why was there 900 people on the track? Bro, it's not my fault. Yo. Yeah. Fuck.
Finale. Skoro zadovoljan. Okej. Dobro, došli si Only dolje. 35. Hey, what? Finals. Good. Big mistake in the middle. Maybe that, yeah. No mechanicals. No mechanical. My chain didn't fucking die for once. I was happy with that. Sick Top shit. split was fucking You? insane. Hrvatski, sorry. Ja sam baš odvozio dobro danas. To! Bez greške. I zvijezda večeri, idemo! Is the new fastest guy off the race directly from USA. Che arriva Marco Lamaris, attenzione allo stile di questo rider. Ma con 3:21. Grande camminata Who's this guy? Who's this guy? That guy. No idea who this guy. Who the fuck is that guy? Where are you guys? Rekao on mene. Congratulations. Fourth is Šimun Juras. Congratulations from Croatia national team. The third prize today goes to Camden Rutherford from New Zealand. So fucking stupid that they don't have medals. Alla nuova serata con furore e andiamo a premiare in seconda posizione Philip Gilardino. Grande. Bro, what did you do? That's Wait. Simon! Finish touches, sve je gotovo. Alex, what's your placement in Croatian? P8. Oh, awesome. Na kurcite nosom. I am awesome because I am awesome. Aj. Isuse, to Šimun izmislil se rekao. Aj, sad ga snima. Jo. Okay. Goodbye, Aprica. Camera is pointing at me for the first time in this vlog. Yeah, I know. This is what Matija looks like. That's premium stuff, bro. Now they will have to pay to publish this. Yes. pizzu. Koji je kurac? Give me a burger. I want burger. Carbonara. Hey. Juj. Where is it? Oh, I got it! Jebote, u Kajnodu jebenom, negdje u Italiji, u Alpama jebote. Fucking hell, bro. Kako uopće dođeš do toga? Cestica lagana vožnica, idemo još 6 sati. Prelijepo. Zumiraj Sanji, zumiraj! Nije moglo vrovat. Ja. Fucking hell. Pakiraj. Big boss kanala. Trebamo outro za video, a nismo youtuberi, tako da daj youtuber, OG youtuber, outro. I vidimo se u novom videu. Pozdrav!